Arambai News Guwahati da Maitelon gi pau tabiriba singbu ihan hanbumukta da chingangbam Suzitrani na khurumjari singasigi samlappa mariba pau sing lobirasi ngasi Assam Assembly gi ningthami phamgi aroiba numida sida puari oihuragadaba thoram amoina Assembly asida Lok Sabha gi Speaker amana ihan hanboina saruk yaraduna haibadi Speaker Om Birla na bhasan pigibaga loinana digital portal amasu hangdokre Guard of Honor Piraduna Taram Okiba Speaker Resina, Lebaga Sida, Ihan Hanboina, Uttar Pradesh ki Assembly, Same Krabagi Matung, Assamna, Lebaga Sigi, Anishuva Assembly ni Haiki. Lebaga Sigi Ganatantragi Chanabi Singh, Member Singna, Ngak to Natamgodavani, Hainasu, Om Birlana, Makataki. Maragasida, Ngasigi Thoramasiga Mari Legana, Om Birlaga Puna, MLA Singna, photo session, Tonganabagi, Thoranglingai, Kanghodana, MLA, Pani Talukdar Masangam Laktabadagi, Kudakta, Hospital da Puki. Panbayabadi, CM Himanta Biswa Sarma Masamakna, MLA Sibu, Ambulance ta Tangat Kibasini. Nakalamaramda, Ngasi Pamkiba, Congress Legislature Party gi, Mifamda, BJP da Changlagani, Hainariva, Sivakanti Das Lakide. Maki Aiba Paukungi Matangda, CLP na, Kadna Pendaba Fongdoki. Nakalamaramda AIUDF ta changlagadaba Sherman Ali lagliba December kuntra fawbagi manungda so cause notice ki paukum piraknabagi matamsu thakre hairi Ngarang Assam gi district khudingmakta pangthokhiba job fair habadi thabaki mela da maroina Guwahati gi employment exchange sa thokhiba irang aduna maram oiraga mela si pangthoknanabagi thorang ningthijana sinkhidaba amadi masagi mathauda laithokpagi damak district employment exchange Guwahati gi senior official ani habadi joint director T Dungol amadi assistant director Deepika Datta ngasi khudakta minister Chandramohan Patwari gi order amagi matungina thabaktagi suspend tawkhre Assam Soccer Fatso Association gi under 25 year senior gi nupa macha amadi nupi macha team amasung official sing punamyoi kunithoina saba team chaliba thasigi kunipandagina kuntra fawba Gujarat ki Ahmedabad ta sanagadoriba 16 suba senior national Fatso championship ta saruk yaragani hariba championship asida state kunmarina saruk yagadoribane Assam gi team asida oinam pangamba goal picker Haisnam Bizinta captain Nasif Khan Sagapam Sachin, Yengkhom Dayasagar, Thangzam Pamhaiba, Laitonzam Roman Amadi, Laitonzam Rajesh, Nupamachagi team da Yauri, Aduga, Nupimacha Singi team dana, Jingsubam Niha, goalkeeper Amadi captain, Laishram Aruna, Oinam Priya, Seram Santi, Pukrem Madhumati, Sonia Rongpi Amadi, Jumi Terongpi, Yauri Haina, Joint Secretary Ngangom Brazakisona Thadorokpa, Chirol Amana, Kangalakli. Assam da khundariba Manipuri singi maraktagi saknaraba hozaidagi Dr. Maisnam Sano ngasi numidang wairam laikhidre mahak masagi chahi marfumari sukre mahak hozai saitya sabagi vice president ki thodangsu puramki Guwahati Medical College tagi pass tawkiba MBBS ahanba batch ki doctor ne Sakhangnaraba social worker amasu oiramba saknaraba doctor asina asumna laikhidaba si hozai Manipuri singi damaktoina achauba mentionba ngamlaroidaba ahoba ama oihoragani Marks uppana COVID ki variant khudingmaktagi ngakthokpada kanaba oi hairakibaga loinana Manipurda changlakpa international passenger khudingmak mikup nahum singna yengshinbagi thabak chathari haina Directorate of Health Services ki Director Dr. K Rajona phongdorakli amadi mayamnasu SOP sing ngakna chatpinaba haijarakli State Lengakna ahan boina Manipur State League ta saruk yariba football club 15 da lupa lakh ahum gi mating pangkre sel gi tengbang asi CM Secretariat ta ngasi pangthokiba icham chamba thoram amada Manipur gi CM N Birena khusina khibane All Manipur Recognized Private School Association gi member school singna lagliba January gi ani suba chayol fawbugi manungda lower primary section gi class 1 dagina class 8 fawbugi examination sing pangthokadabani haina association asigi secretary Nongthombam Joykumar na thadorokpa cherol amana khangalakli Progressive Writers Association Irabod Bhavan Imphal na ngasi khorirol mana lanthokpa amadi saknairaba kabi 15 na sereng saidinabagi thorom ama pangthokre Manipur Press Club Imphal da pangthokiba thoramasida Sekmai ACG Hanigi Minister Ningthaujam Birena Chief Guest Lupki Vice President Dr. Rajkumari Nirmalana President amadi Advisor Langon Iboyaimana Special Guest oike
Manasing haibadi Progressive Literary Award na Nepram Mayagi wari macha mushilakliba lai. Kumdam Manana Mutum Ramanigi wari macha Maklang Turilgi ithak irei. Laimuzam Ramesh Chandra Ningsing Manana Dilip Mayangbamgi Saireng Nangi Isai Saktana Kanagibu Saklani haibasida pikre. Makatana Sahityagi Lup Mangadagi Mihud Ahumna Saireng Saidinaba Amasu Pangthoki. Taramno Okpagi Wafamna Loitongbam Ibungo Machana Piki Aduga Nungyoiba Warolna General Secretary Angoba Tongbramna Piki Amadi Thoramasi Saknaraba Aibi Sabita Sawamna Enkaroiduna Pangthoki. Patriotic Writers Forum Manipur na sinduna ngasi Manipur University ki court hall da pangthokiba jila lesang themna iba drama gi lairik lalibasi kanano phongbagi thoramda athoiba mithungoina sarok yakiba Manipur University ki Vice Chancellor Professor Naurem Lokendrana Mitei community ki literary tradition asi leptana lehenna ba honabada aibi singna lawriba thodang singthaningai ni haiki. Larigasi ki maramda Associate Professor Chirom Raj Ketan amadi Associate Professor K. Santibla Devi na nainaki. Loinana Thoromgi Nungyoiba Warol Forum gi Secretary Rakesh Naurem na thamki. Forum gi President Nauroibam Khambaluwang na Thoromapu amadi Manipur University gi Register Professor W. Chan Babu Singh na akhanaba mithumoina saruk yaki. Alhas Maulana Sheikh Borkat Ulana Ikang Kanghodana Laikidabda All Manipur Muslim Development Committee na awaba phongdorakre. Haukiba December 12 numidang masagi anaba amana maram oiraga masagi mayumda laikidabane. Mahakna laikidabada lubasina imung manungi awabada saruk yakibaga loinana mahakna laiktabasi lamdamasigi mani muktama mangzavani hairakli. Urdu College ki oza oirambaga loinana singthaningai oiba thabak thorom kyasu pangthoklamki haina Organizing Secretary Muhammad Nurul Amin na thadokpa cherol amana phongdorakle. Ziri College Students Union na college asi matam kaktana thonglon sinkre. Union asina numit kharani mamangdagi hauna college asi ki Physics Department ki Assistant Professor Khoirom Kavita Devi bu college asidagi transfer tawkibaga mari leinana union na transfer order asi kakpinaba natraga oza mahut ama thabirau haiduna mari leinaba singda hanjin haijaduna lakpani adubu tabidabadagi union asina college asi matam kaktana thong thingjinnabagi phirep asi lawbani haina Finance Secretary Somorjit Konthojamna phongdorakle. All Jiribam Linguistic Minority People's Welfare Association Jiribam na sinduna nomagi oiba mifam ama Jakuradhor GP gi Rajiv Bhavan da ex Pradhan Harendra Chandra Das na President oiduna pangthokre. Hana leramba channa pathabadu hongdokladuna anoba channa pathab ama semkibaga loidana warep kayasu yetnaba leitana lawki haina lubasigi chairman Hari Chandra Das na thadorokpa chirol amana khangalakli. Chaliba thasigi taramapan amasung kunda Uttarakhand gi Dehradun Maharana Pratap Sports Complex se tharakhiba Taekwondo Championship ta medal lawrokpa ngamkhraba Jiribam gi sanaroisingbu pupning thogatpoina lupkyana taramna okre. Sanaroising asina Jiribam da hek yaurokpaga miyamna makoibu leipreng huktuna pukning thogatpikhi. Tungda district asigi Champanagar da leiba community hall da Dibong Gram Panchayat ki RK Nabin Sanan Pradhan Masamak yauna oktuna sanaroising da achamba kudolpot piduna pukning wakhal thogatpikhi. Panbayai Jiribam dagi punna sanaroi tarama thoina saruk yarobada sanaroi nipana gold anina silver aduga amana bronze medal lawba ngamlakhi. Congress ta akanba chaitheng amaga muk piraduna Meghalaya gi speaker Med Balingdona Congress MLA tarani thoi Trinamool Congress ta yaukibadu valid ne disqualification gi maram leite hairakre. Panbayai handakta hanagi Meghalaya gi CM Mukul Sangmaga loinana Congress MLA kaya TMC da changkibani. Piwamasida numidang amada Congress ki mahutta TMC bo Meghalaya da Principal Opposition Party onthokibani. Lagliba academic session asidagi Tripura University da Japanese, Korean, Nepali amadi Manipuri Londa diploma coursing hangdoklagani. Loinana National Security Studies, Social Work amadi Manipuri Dance da Postgraduate Department amadi diploma coursing su hangdoktok kadoribani. Panbayai Tripura University da Kokborok Longi diploma amadi degree program chathari. UGC amasung Union Education Ministry na approval piraklaba matung
ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ, ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨ, ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜ, ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯔꯦꯠꯀ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯔꯂꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯔꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 18ꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯀꯦꯁ 359 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ 113ꯗꯤ ꯅꯥꯕ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯀꯦꯁ 39 ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 92 ꯅꯥꯕ ꯐꯗꯨꯅ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯀꯦꯁ 68 ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ 19 ꯅ ꯐꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯦꯁ 139ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 112ꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁ 139 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 38ꯇꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯂꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 3 ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯖ 3 ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯒ ꯗꯦꯜꯍꯤꯗ ꯊꯨꯡꯂꯔꯤꯕ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯁꯤꯡ ꯍꯦꯛ ꯊꯨꯡꯂꯕꯒ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯂꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯇ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯄꯨꯡ 3 ꯇꯥꯕꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯁꯨꯒꯟꯙ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ 100 ꯇꯣꯡꯕ ꯃꯊꯣꯜ 3ꯒꯤ ꯖꯍꯥꯖ ꯑꯃ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 38 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 200ꯃꯨꯛꯅ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯙꯥꯀꯥꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 250ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯞꯅ ꯓꯥꯂꯥꯀꯥꯊꯤꯗ ꯖꯍꯥꯖ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡ 3ꯃꯨꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯆꯣꯡꯊꯈꯤ꯫ ꯐꯤꯐꯥ ꯔꯦꯐꯔꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯁ ꯏꯪ 2012ꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯔꯦꯐꯔꯤ 3 ꯈꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯔꯦꯐꯔꯤ ꯔꯟꯖꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯇꯦꯛꯆꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯔꯦꯐꯔꯤ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯁꯥꯄꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯔꯦꯐꯔꯤ ꯔꯤꯂꯣꯂꯥꯡ ꯙꯔꯅ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ꯫ ꯁꯃꯥꯖꯋꯥꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯄꯤꯌꯨꯁ ꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯤꯑꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯗꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯔꯦꯗ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 170 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ, ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯅꯥꯇꯟ ꯙꯔꯃ ꯁꯪꯁꯗꯀꯤ ꯁꯥꯙꯨꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯐꯣꯡꯅ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯡꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯦꯠ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯦꯐꯑꯥꯏꯑꯥꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯐꯑꯥꯏꯑꯥꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯨꯙꯤꯌꯥꯅꯥ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯔꯔ ꯑꯦꯇꯦꯛꯅꯤ, ꯑꯥꯏꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯟꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤ꯫ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯆꯍꯤ 18ꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯤꯅꯔ ꯍꯔꯚꯖꯟ ꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯒꯅꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯟꯗꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯉꯝꯈꯩ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪ 3 ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯒꯤ ꯑꯟꯖꯧ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯀꯥꯍꯣ, ꯃꯨꯁꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯤꯕꯤꯇꯨꯕꯨ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯟꯖꯧ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅꯃꯛ 4G ꯇꯥꯋꯔꯁꯤꯡ ꯈꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯄꯦꯃꯥ ꯈꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯀꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗ ꯇꯥꯎꯊꯔꯤ꯫ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 18, 25 ꯑꯃꯗꯤ 18ꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜꯁꯤꯡ ꯖꯤꯅꯣꯝ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯅड्डꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯐꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯆꯠꯊꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯀꯨꯝꯍꯩꯗ ꯃꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯟꯗꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 11ꯗꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯥꯏꯠ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅꯃꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯕꯨꯁꯇꯔ ꯀꯥꯞꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯀꯦꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛꯇ ꯂꯦꯝꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯇꯦꯁꯠ ꯀꯤꯠ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ 3 ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯦꯂꯦ,
tumor-gi layeng-laba matung hospital-dagi release tawkre. Study amagi matungena China-gi Sinovac booster Omicron-gi oina yamnamak soli haire. Japan-asu Beijing Winter Olympic-ta government officials-sing thadanabagi warip laukre. Japan-na COVID antiviral treatment pills sinabagi ayaba pikre. Thailand-asu ihan-hanba oina Omicron case phangkre. Taliban-na laushinkiba nimittagi horaga Afghanistan-da hujik phawbada journalist 6,300 thabak lauthokre. Amadi US President Joe Biden-na China-gi Xinjiang province-dagi pochai import tawba ban tawkre. Asumna China-dagi import tawrakpa ban tawba ahanba laibag US-na oire. Uyghur Muslim minority-singbu nampuda thabak suhanbagi mayokta firep asi laukhibane. Amadi aroibada hayeng December 15 Christmas kumaina lakpada tamakki mafamda harau nungaiba amadi yaifa paujel Arambai News Maikaidagi pijari. Ngasi gi oina di matang ista loishinjabaga loinana tabiribasingbu amakaso hanna khurumjari.